page na Facebook no so efama yesanse de medi twam no asefem na eni so enyan enu awia ena beka yensa se wodi wani kyeremu ewo akem afosu eno ewo brem north wo mu kyese arahusam afiri ho eba ne se abrontia ne dini the Justice Kojo Antwi dodo na efre ne se oyuche na ne papa kyeremu a efiti kwesi ada no pani nada no wona na net wona kyese nkomo wa mudini di wa mo ho nkomo ne ade na ebesa wiemu hotel na se dumienu premu ato bi sa no ene yesi wo kra yesi woni ni nua ba ha ehwe ade wo station ho ede aba na sa ba bia me boss we kura me boss we yesi joint bi wo hono mu ehwo de wo bo a dodo na wo mu ni me ho nso ena sara husam no esiye joint aye ka ho asem no eyo ba Golden Plaza ehwo nso na sara husam yi etimi siye enso papa de woni mu se ne ba no woni na ena tifi achase nkomo wo mu didi wo mo ho nkomo kopem awia na wo kra so woni ni nua ba ehwo ade wo station ho ede aba enti ejampo kiremu a wo sese de akoda ne si cheye no na ye ne se ebi a station ho wo kwhwa ade no wo agya de wo kwa kwhwa akono yonku bi ho ene ne kwa kodi nkita ho anase de nti wo ti no se wo kwa kwhwa de esie no nti wo kra na wiemu se wo hwa ade wo station ho no ma ye enti wo so wo kwa ye ba bia no onim so obekọ no wo kwa ye ne ba ni ho ena kwansini wo hunu se wo nua ba na eba na chese de edi akire ne se wo se pe ni nua ba ma ye friend se Justice Kojo Antwi ni ebisa ne se woni nua ba no na pie ye enti nua ba ne wo ha wo so wo hene enti abusua be hye Justice wono ene de ye Facebook page ne so no papa yi se wanti kita me wanti Germany a wote ye ne se ye se tipo truck bi atwi e de afa ba mu anyi so a se de wonum oko why say twemu afahye no otwam simple kokra na 2026 no me pacho 25 no ne ebo ne repeat my na say we ye foforo ne yenye yes foforo mu dada kra new year ne ne na oda for mu no abronte no na eda kwan ni musa no Jesus Christ no mu yemi no tude kache for so omumra mesra unya ma Facebook page ne so a ma bunyadu won say ye kan say ya boat driver fra Debra park car no wonum de na no wosi ye no won park boat no no mie Facebook page honom na ai na o mehwa de wo Facebook page ne so mesra park na ebehwe bi ma ye enti Debra ne da honom sa no Jesus Christ abusuan yenti Debra papa ye ba ye beto so oba ba kre no na me ko jare nam se ne ko station me ko me bra as ho station na mba ba ma no so e de plagia aya bobu ya ba e no so be park ye to park ye ba nche e na be yo mama e ba as da ma ne mutu bi nto ko pama e no mutu abobu ya e de pa ja shi pa so yo ko ya me no for ibu kuma ne ya mali nya ni so ai de boy nkoma enti kwansi ana panin ni sa di moto e ba o ba do odan ne ho jina pe da odwantwi no ne ya ode moto akowura kai kese ase ma ya sese om do mko eblem no na me ti mi fo na me sorry na me fa anafo ampani ampa me ko du eblem ho na moto ni plagia fo ni abude ya fo se di ni won ya fo na enye beke eje ma mi wura hospital mi wura ho no na madam ba ko na otwa ni picture no na no de che na me de mani e ko he ti mi he se de ka no fire no anem su na pipe ti mi dan men pe na mka kire mi makwala ba ko e se se de foto na me hwe ndi akwala no nya de a obe ye nti ti me an kan ti me na me frɛ doctor ni ba mo se akwala no e ti se no su we na me madam ade na nye obi aka ya fa na sisi ama na su na pie de o ka kire me se ya mi de mi ni e kire no mo san frɛ e se ya me na me hade e ko obi e fro no bi e fro papa me ni bo akwala na se no su no ni bana mo se doctor se nya ni se kire asan no mo plan yo mo de ko doctor no ho no e no ne ko transe no se se dia ye e ho no de no ntimi nka en kire ti o mo pre dia ba ha di o nyina ne sakwala no ba kire ne nkwa enti wei eye akoda ne papa benkata che wutimi se ja wonya yanko obesu su ko na hini no me ba kama se ne ba fefefew
ene se wone ne te wonum wedi ya kire se wanhu no kura no nko se wanhu no wedi wone ne te wodi nkoma no pa no ene wakra ne se wo hade aba na kwansini ye de obafunu bra wodi a na che se asam no eni soso papa ne wie ye driver ni a wono no no otwihye no wone ne wo bi ka eno so de enie do ha so no mo pre me se enka wo dwane do mo kwache no mama so mo police won kwache no mama so eno mo de ne ba police station do mo no me so mo me enko no no enko heduma okiye do mo de ne ko hospital mo ko na tem mo ndu ko du no ko he no se de boys ni ntom de ni dwane bua mu kwa na afo do mo ma police can do ko ma sam na fe so ma private car bi na fa akiri eno mo ko pa ni twen mo de ne ko police station timi a me ko e de na mi enko do mo yesa no pe ba police station wa eni mama so eno ka sa aka no na mo che se opie no opie tie sim na ke so ha wa hwe ba bia eno ti enti boy no o mo chire ho na ata o so nde mu ejira ho isi wonani o so opie no wa ha no so e ya pe no e de obusim na boy se no so na me road na ba enti o mo ni ihia e na ba ego sha no ubo break enyi enti ono o obusim no na ne ke se wo he awusianti yenua bema waye nyamedia no ne papa ene etene ken na ne maame nso edini ene abena ketwa wose woni hweka ne nsem ni na wode hye na mpanimfo nsa ene wo mo akamye wom se kwanya ne ba ne fa so wuye no na nka driver ni ne betumi aye hu biribi eno ti mpanimfo nhwe sa atentene ne ebeye adwuma Asambe maybe no be bring man my phone I've been one in your penny by my jabba is in I don't know about can see kind of fun I am I'm so see yeah I'm trapped into plug and I didn't continue hospital I see you got me when mama man this one I don't know how much in the front to pay fee. This is not a free drive and a fault. Sadia would yes indeed. As I was shining one check and a bit you found. Abusian way abena ketwa na cha say Justice Kojo Antwi maame eno de ne nsame dan Ghana mpanyimfo ne aposifo se dia droverfo bi no ye wo kwan so no momo mani nkwo ho na ewu etiti se na apare nti wonum 2025 replay eni ejina mu sa 2026 nyankopon edi ebetwa nyankopon behwe ye na